Na poletni šoli je sodelovalo 17 študentov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Poslušali so predavanja strokovnjakov z univerze in iz gospodarstva. Poleg tega pa so razvijali poslovno idejo in sicer so bili razdeljeni v 4 mednarodno mešane skupine, kjer so vsaka skupina razvila svojo poslovno idejo. Poslovne zamisli so se nanašale na področje zdravega načina življenja, sodobne tehnike in demografskega trenda staranja. Pisali smo biznis plan u grupama, znači radili smo svi zajedno. Uz to smo još imali organizovane izlete, bili smo u Ljubljani, obilazili smo novo mjesto. Menim, da je to odlična priložnost za spoznavanje novih prijateljev, te tudi to su nove tudi izkušnje, ki jih lahko porabimo v nadaljem šolanju, ali pa tudi na daljnji poslovni poti, ki nas pričakuje. Ovdje je jako lijepo, ljudi su prijatni, jako ljubazni. Imali smo predavanja o poduzetništvu, radili smo biznis planove, timski rad, bilo je prijatno. Došla sam ovdje na osnovu preporuke studenata koji su bili prošle godine. Stvarno nam je bilo lepo, organizacija je bila fenomenalna. Poletna šola je vnovič pokazala, da ima mednarodno sodelovanje različne pozitivne učinke.